Evo još jednog napitka za mršavanje koji može biti pravo osveženje tokom treninga i napornih fizičkih aktivnosti. Reč je o napitku koji predstavlja kombinaciju peršuna i limuna i vrlo efikasno otapa naslage sa problematičnih telesnih regija, a naročito sa stomaka. Uz adekvatnu ishranu i umerenu fizičku aktivnost, sa konzumacijom ovog napitka je moguće skinuti nekoliko kilograma za samo par dana. Kako da pripremimo i potrebimo ovaj napitak? Za pravljanje soka od peršuna i limuna potreban je samo dobar blender uz pomenute namirnice. Pripremite 2 vezice svežeg peršuna i usitnite ga u blenderu, a u drugu posudu uscedite 2 limuna. Nakon što blender usitni peršun, pomešate sastojke i dobijeni sok prelijte sa pola šolje vode. Oni koji su isprobali ovaj neobični napitak tvrde da se najbolji rezultati ostvaruju ukoliko se pije po jedna čaša i to ujutru, na prazan stomak. Preporučljivo je konzumirati ga svako jutro 5 dana, a onda napraviti pauzu od nekoliko dana. Sok od peršuna i limuna će vrlo brzo skinuti višak sa vašeg stomaka. Ukoliko ste spremni da se odreknete nezdrave hrane i drugih navika, loših po vaše telo i organizam. Peršun je poznat po svojim lekovitim i hranjivim sastojcima, a najviše doprinosi kod izbacivanja toksina iz tela, smanjenja nadutosti i olakšanja raznih tegoba. Postiže izbacivanje tečnosti iz tela, tako da ga možete koristiti u raznim kombinacijama. Na primjer, od ove biljke možete praviti čaj, tako što ćete u poključnu vodu dodati 5 velikih kašika usitnjenog peršuna. Nakon pola sata tečnost procedite ili popite čaj zajedno sa peršunom. Rezultati u pogledu zdravog mršavljenja su neizbežni.